ривоят кард ки дар дарси Али ибн Довуди Зоҳирӣ ширкат кардам мега. Унҷа садҳо шогирд буд мега. Як занак омад пешаш. Гуфт ҳазрат ман қасам хӯрдам ки агар фалон кора кардам изор ма садақа мекунам. Охи изори занонара садақа кардан о хайли ақл фаросат чи нестай охи. Занак ҳаё дора, каромату шарофат дора, чӣ кор кунам? Гуфт изор та чанд дирам харида будӣ? Гуфт 22 дирам. Гуфт бра 22 рӯз рӯза бигӣ азимат соқид мешавад. Ба худо қасам толиб илмо механданд. 22 рӯз рӯза бигӣ азимат соқид мешавад. Бо мега вақте занак дарсхона буромад сар шақабид ки оҳ ғалат новалло. Бача бигӯм сиё ғалат кардам. мӯйҳои саратон бисёр мерезад ва мехоҳед пешгирӣ кунед. уровни холестеринту баланд шидагиҳои хунту ғавз шидагиҳои дар дилту залал оварда истааст. мехоҳед ин мушкилиро ҳал кунед. иммунитети заиф доред ва тез касал мешавед. мехоҳед иммунитети пурқувват дошта бошед. роҳи ҳамаи ҳамин мушкилиҳо мана дар дасти ма кунҷутни масалан метавонад ки ҳамаи ҳамин бемориҳоро бартараф кунад. шабоита пайғамбар гуфтааст не ба иснодаш фалони ривоят кард дай фалони ривоят кард дай фалони то доно худо. бо як ҷо хундум ҳами як журналист ҳами албониро ки ира маҳадиси асри 20 меган маҳадиси асри 20 ҳами албониро савол кардааст ки мега 10 ҳадиса ба иснод бугу 10 тараф манам тари ба иснод ки ана ҳаддаthani фулон қол ҳаддаthani фулон ан фулон ами хели гов ки ман ҳофизи садр нестам қаламам китоб айру китоб мегӯям ҳамдасти хеле фарқ аст бибин тафовути роҳ аз куҷост то ба куҷо вазифаву мақсади онҳо ин набуд ки ҳаминро шарҳа тавзеҳ битанд вазифаву мақсад ки ҳамо ҳадисҳоро ба исноди саҳеҳ бирасонанд ҳамдасти оли ҳами бухорӣ 7563 ҳадисе дар саҳеҳаш такророш қатъи 7563 ҳадис ҳаминро аз миёни 600 000 ҳадис интихоб кардааст. ай байни 600 000 ҳадиси ривоят кардааст овардааст. мақсаду функсия ё дигар буд. ҳамдасти ана яъне ки ино дар пеши худ мақсад дошта буданд ки ривоёти саҳиҳара барои мардум пешниҳод кунем ба исноду ба далилу ба ҳуҷҷат. аммо мардум як ақли ҳар кас намегирад, намефаҳмад. ина масъалаи ҳадиса гуфтам идо саҳҳал ҳадис фаҳуа мазҳаби. мисол дар инҷа муҷтаҳидо дар кор буданд, муҷтаҳидое ки масъаларо ҳал фасл кунанд. оле мардуми мо ақлшо намегирад. ровии ҳадис шахсе ки ҳадиса ривоят мекунад аз фақиҳ фарқ мекунад. ина масалан ҳазрати абу ҳурайра разияллоҳу таоло анҳу ровии ҳадисая бузургтарин ровии ҳадисҳои пайғамбар абу ҳурайра ҳеҷ ки қадри абу ҳурайра ривоят надорад. аммо дар масъалаи фатвои шаръӣ мумкин дар ҳаёташ як ё ду максимум се фатво додагӣ аю зиёд надодааст. дар фатво муроҷиат мекардан ба дигаро. ина ба ҳазрати амар муроҷиат мекардан, ба ҳазрати алӣ муроҷиат мекардан, ба ибни масъуд муроҷиат мекардан. фақиҳ аз просто муҳаддис ровӣ фарқ мекунад, хеле фарқ дорад. фаҳмидааст гапа? ака худо ростӣ ана баъзе гапҳои халқиро ҳам ҳастай, баъзе чизое ки ҳастай ки аз қалбер ногзарондаи гапҳои халқи бисёр не ки атрофи муҳаддисо як гапҳое мезананд ки ӯ масъалаи фиқҳиро ки намефаҳмиданд баъзан як фатвое медоданд ки одам тааҷҷуб мекунад. аз ҷумла дар бораи ҳамин бухориро ҳам гуфтияну не ки бухорӣ ба ҳадди бузург аст, ба ҳадди хизмат кардааст ки ман ҳамин ривоятҳоро худо ростӣ намегӯм дар ҳеҷ ҷо. агар не хондам дар китобо омадагиай, мақсад ки сароҳатан омадагиай ки вақте ки абу ҳафси кабир дар бухоро вақте омада буд барои имтиҳон шогирдо шароӣ кард, чӣ хел масъалаҳои ҷузъиро нафаҳмидини тари гапҳо ҳастай. не ки гумон мекунам ки ҳамин баъзеҳош ба таассуб гуфта шидагиянд, баъзеҳо мақсад ки ӯ қадар ягон кинаву душманӣ доранд дар бораи ин бузургҳо ҳамтари таъноро задан дар кор нестай. нами чӣ хеле ки дар ҳаққи имоми аъзам абу ҳанифаи мо ҳам бадбахту таъно мезананд. ин кори ноҷавонмардову дунҳиматое ки чизе ки собит шидагӣ несте дар ҳаққи як кас бигӯянд. аммо дар масъалаи баъзе муҳаддисо худи муҳаддисо баён кардагиянд. бо ҳамун ривоятерам меоранд ку ривоята ба иснод нақл кардагиянд. мардак доказательство дорад ки охи як
یا جوابه گفتیم که باور که آدم خنده را سس میشه در کل گپاشو. اینا ابوالفرج ابن الجوزی و یا ابله میگه که ابوالفرج ابن الجوزی یک اشعری است. یا حتی عقلش نمیگیره که ابن الجوزی حنبلی مذهبه. این اشعری ها شافعی مذهبن، هیچ حنبلی مذهب اشعری نمیشه و عقل فراست نمیگیره. ده ایتا نمیفهمه که این ابن الجوزی یک محدثی بزرگ است و یا اشعری جاهلی نعوذ بالله. ات خدا بگیره تو میمون تو که بزرگا را خیلی طعنه میزنی. یکی از سیر حاصل ترین علمای دین اسلام این شخصیت بعد خدمت کرده است که آدم تعجب میکنه. اونم حنفی نیست، حنبلی است. نه که مردی بزرگ است سخنهای حقی گفته است. حنفی ها را میگن، شافعی ها را میگن، تمامی مسلمان ها گپش میگن. حتی در موضوع حدیث اینا بگو اون موضوعات داره و کتاب حدیث به حد زیاد داره. مفسر محدث فقیه کلون عالم بزرگ. یک کتاب داره به نام تلبیس ابلیس از امام خطابی روایت کرده است. امام خطابی یک محدث کلان اسلام است. میگه یکی از مشایخ آدم اندک نه، یکی استادو میگه در روز جمعه مردم معن میکرد که سراتون نتروشه. و میگه سوالش کردم حضرت برای چی؟ گفت حدیث است نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الحلق قبل الصلاة یوم الجمعه. پیغمبر از تراشیدن موی سر در روز جمعه پیش نماز معن کردگه. و میگه گفتم حضرت جان او حلق نیست، او حلقه یا حلقه میشه جمع حلقه. پیغمبر از حلقه ششتن پیش نماز در روز جمعه معن کردگی که مقصد خطبه را گوش کنه، نماز را بخونه و حلقه نشده صحبت نکنه. و او را مرد خدا آدمی چی بدست دشمنی نکرد، کینه نگرفته. بچه گفت خدا برکت بده. من 40 سال سال شد هم جون خدمت در عذاب بودم هم مردم من میکنم که روز جمعه سراتون نتروشه و سری خدمت میتروشم. همین کورس برام سبو کردی. این ربی محدث آدمی کلونه نگی محدثه که غیر محدث ایامو رشته حدیث بیرون نمیگه. اگه جو عقلش میگیره مسائل فقهی را. اون دارم تلبیس ابلیس یک روایت اومده است میگه انا والله علم علی ابن داود ظهیری یک عالم کلام بود. همین روایت آورده است با اسناد از ابراهیم حربی. اسناد قطعی میورش یعنی استاد خودش گرفتگی ابن الجوزی تو ابراهیم حربی را برد دستش. میگم ابراهیم حربی روایت کرد که در درسی علی ابن داود ظهیری شرکت کرد. میگه اینجا صدها شاگرد بود. میگه یک زن ابراهیم حربی روایت کرد که در درسی علی ابن داود ظهیری شرکت کرد. میگه اینجا صدها شاگرد بود. میگه یک زنک اومد پیشش گفت حضرت من قسم خوردم که اگر فلان کار کردم ایزور ما صدقه میکنم. او که ایزوری زنونه را صدقه کردن و خیلی عقل فراست چی نیست. خوخی زنک حیا داره، کرامت شرافت داره، چیکار کنم؟ گفت ایزور تا چند دیرم خریده بودی؟ گفت 22 دیرم. گفت برای 22 روز روزه بگی عزیمت سوقی میشه. با خدا قسم طالب علمو میخندن 22 روز روزه بگی عزیمت سوقی میشه. او میگه وقتی زنک هم درس خونه برو اومد سرش قبید که اوه غلط نه والله بچه گروم سیو غلط کرده. امرناها به کفارت زهار. این هم امر به کفارت زهار داده. این جواب دیمش با جاهلانه تر ایت جواب یکم ایوکی. کفارت زهارش نمیگه کفارت روزه رمضان ای. غلام آزاد میکنی یا که مثلا 60 مسکین طعام میدی یا که اونمو 2 ماه پای در پای روزه میگیری. این هم کفارت هست. این میگم من کفارت زهارش فرمیدم. این کاری شریعت، کاری فقه، کاری دیگه هست. با همین محدثای بزرگی بودن که از بس که فقیه نبودن عقل شوی تری چیز رو نمیگرفت، نمیفهمیدن، سر حساب نمیرفتن. در یک محفل میگه در کوفه عالمای کلون ایستادگی یا مسئله را میپرسن. حضرت امام اعظم ابو حنیفه بوده است. اونجا استادای کلون حدیث بودن احترامشو میکردن. از جمله سلیمان اعمش هم اونجا بوده. که دید هیچ که جواب نمیداد. به حضرت خودش جواب گفت. سلیمان اعمش نگاه کرد گفت یا ابو حنیفه من این اخذته؟ یه بچه تو ایگه پایگی جو گفتشتی؟ و گفت ایرا موافق همون حدیثی که تو روایت کردگی
از مقصد که انا حزیل از ابن مسعود و همین برای پیغمبر میرسونه موافق همون حدیثی که تو روایت کردگی از انا نخعی از القمه و القمه از ابن مسعود بعد تحسینش میکنه اما شما میگه ما هم روایت خودم کردم عقل نمیگیره که در همینجا استفاده میشه و میگه انتم یا معشر الفقها الاطباء و نحن سیودیلا شما ای فقیها شما طبیبه ما داروساز ما برای شما را مواد تیار میکنیم دارو تیار میکنیم پیشنهاد میکنیم اما حتما باید که نزدچری را شما کنی شما طبابت کنی مرداش نه خیلی اقرار میکردن او نامردو فقط طعنه میزنن تهمت میزنن فلان و بیسمدان و همین گپو بعد همین فریب ایو را نخره و امام اعظم ابو حنیفه مذهبش مذهب سلفی صالح اینه که حنفی و خودشو ماتوریدی شدن با خدا قسم میگم هم یا روسیوهی بیش نیست قسم به الله کتابای هم یورا میبینی کو با درجه دروغ داره با درجه تهمت و زدگی به امام اعظم ابو حنیفه حتی در مسئله های بحث میکنن که امام اعظم آیا کافر شده است یا نشده است نعوذ بالله با خدا قسم من خودم گم نمیزنم ولی یک کتاب است از سنت با همون را توصیه میتنه همچه تعلیم یا دروغای داره در اطراف امام اعظم ابو حنیفه از نامی با کسایی میگن که 100% میدونی که همین لعنتی دروغ گفته است میگه در نزد ابو یوسف القاضی گپ امام اعظم گفتن گفت ما نه او زندیق بود نعوذ بالله ابو یوسف که امام اعظم تربیتش کرده است شاگرد به واسطه حضرت امام اعظم است ابو یوسف که در تاریخ اومده است هارون الرشید گفت که کو هم صفت استاد تک امام اعظم همین خیلی گپ زد که هارون الرشید خلیفه پنجم عباسی گریه کرد در گپوش در محبتش که گفت هم دنیا ما آباد کرد هم آخرت ما آباد کرد این ابو یوسف خاندانشو کمبغل بده است وقتی که آوردن ماندنش انا دیگه همی درس بخوند با ذوق درس بخوند و نمیرفت یه روز پدرش جنجال اومد که آخه کاری مرا کی میکنه بچه کلان ما میای این خونه آباد روز تو بگه درس بشینه و شب تا ساعت کاری مرا کی میکنه بعد میگه حضرت امام اعظم گفت ابو یعقوب این بچه تو گفت آینده بسیار درخشان داره گفت غمش ندی های کارات هم میکنه و این سری رهش نگی بعد میگه آورد 100 دینار داد کیرا انا ابو یوسف و همیرا بر بچم در دستی پدرت بیتی آرام میگیره این 100 دینار پلی اندک نیست 20 دینارش $3000 میشه و امروز 100 دینار خیلی پول گاه میگم تری در تای همون چیزی که بچه‌ای که میشتیم در تای گله میشتیم پول میمون پیشکی بود و میگو که پیش رفتن دمو امر بگی قتیل بر پدر تبته آرام بگیره غمت نه تا مقصد مونا که درس بخونی همین آدم تو دان خدا شخصی که حرف به حرف چیزی یاد گرفته است از امام اعظم یاد گرفته است همین میتونه بگه که او از زندیق بود نعوذ بالله اینقدر بدبینی اینقدر نفرت اینقدر ناکسی نوجوان مردی بعد با امام اعظم ابو حنیفه فریب ایو را نخره ایو روشون سیاه میکنن ایو همین برادری همین شیعیو انوخی همین خیلی شیعه تقیه میکنن که این بدبختو را ممتری میکنن امام اعظم سپر کرده و بر ضد مذهب امام اعظم مبارزه بوده سری بدبختو هیچ وقت فریب ایو را نخره